station, official energy partner of the Fijian Drone. Kaya wala chiko mano mukere sere. Miti chiko mano mukere sere. Wala nga may lima na yada. Kaya na yada ni vanunga iko sara-sara chiko may kinangori. And a VTFM Facebook Live. Nakaniku kina woni binanumi. And sere na VTFM Suru Nambelo. Nisang mula pinakatalang nasa Sema Chukumengo and VTFM Facebook Live kaya VTFM YouTube channel. Niko sa Sema Chukumay ba nando biraw na platform ya. Ngayon po lato kumay na yata ni Vano iko sara-sara Chukumay kinangori kaya na lima na yata meron na numiani and sera na kabini. Kung naman bulo sarito na kabini ko i Brisbane, Australia, bulo pinaka Mr. Meli na yata libo. Ron Nunia, Litia, Ethelyn K. Meli Jr. Pambulo taltungan yan na kabina kanikuha. Wikim ni kita na sa sukit na job o ponto chukar na minibus, ponto chukar na taxi, na basi, sa nalori ta mga iko ponto chukina. Ni sa sukit na takataka na kabini kuha o sa ngolele si chuku kibale. Tangilala ngande. Nimbulo binaka. Binawala mo na sa machukuman na VTFM Facebook Live. Ako na pambulo taltungan yan na Vunda Street Maimba, Momo Chosaya Pagalala. Bula na kanay maboa o kukupisa o mika wanga ni takao o tinay ilimo e na vinanumine ilia sa tonga. Momoto saya, ang kere tunga ni sale sumutukan ang kasilo tunga may buhay, dua si ruala na vuoni mango. Uchingango entaro na takos tala na uti ni rongo manalo manisto na Coats mana Rodwell Road esuba. Ni sa ambulo binaka na sa sukat na job. Woo! Tamani udale sa warutaw. Sa sukat na takataka o sa tarobi taxi chiko tarobi minibus embasi mo sa warongkay kivale. Ni sa may dava endo tala na singa ni takataka ni kuwa. Au sa ambulo tuyani. Na lori dava nga iko ponto chukina iko sar-sar chukumay. Na namun taleboni. Na VTFM Facebook Live kaya na VTFM YouTube channel. Sabang mo tal chungan ne ngay goro kipale. Ita kini nalaki adong bula, ngay kipale, ena kabina kanikuha.
Malo mo nitombo kay na ivokur henay talanoa kay maramanait. Iya na antaro sana takos talba tari uti uti di rongo manalo manisto na coach na coach sa makta the makta diwali promotion of coach sa ayawan din na Mikael. Pinabali mo sir Mike, iwata-wata binakago sa nabaru mo itabo tiba na kami na kanikua na kaya tamana na Rodwell Road suba. Vitu nakaloko sa natabo tiba na kokuha nito tamana ni Penin damundamo na sige niko. Kung ano may kimi na baro chumay sa voto ng una sugot na kata kaya kami nikuha bago tolmay mo may donbaka na tamana ni Penin damundamo na Red Pendila na kami niko. Iwata-wata ni Ronga Mendana Ronga Talamanda one head of marketing Mr. Neil iwata-wata ni Ronga anti report kesat. Pinakatomani ka ba kuriti ko naman inanumin sa mula pinakatala may Brisbane, Australia, Meli na Thalevu, o Ronunia, o Litia, o Ethlan K. Meli Jr. Mula pinakatangi lalangande, na namin tala chunga ng Waisake, Kalaw Nivalo, Waindilo. Murudolo na naita, sara-sara chunga ningo, naulu, na kabi na kanikuha, pinakawala na sema chunga naulu. Kethi tako, mula pinakaoba, tutok na pingarabing ko nga, na Kali Place at Aderua, o Alevio, Saki, Sura Namasi. Mula pinaka nai buka nese singa veyal ambula sia tau kerete kona sera katara mangai bau no meke na beketo kita sarna lewi nongo oro mai nukusa mai undu poindi mula pinaka emi sauleda mula pinaka sama sar chikoni go California en kabini ko rembong lewi chikona panua mana seni pura-pura mai California mai Amerika neni vale sama sar chikoni go na civic koso na dolo kemba Moses tamani deva mula pinaka matangali bang no pinaka tungani go en kabi na kanikuha keto sama chikoni go na Umina Beach my Central Coast NSW mula bina katangila langande kere sera sera chikoni go onoilau kelera tampar musu kere chikoni sera katara pamageno no mekeno Simeone o Laisa Sereana o Maria ongela ngonga idel kusa mula bina ka jatels mula bina ka bakusu sera chingoi vale ngai kere tunga mana sera katara pangore be J Kurutumba o akapapa bakano ni binaka toltunga ni be di tiko da mbulo binaka pau nene mbulo binaka talanga be ratu S ndakuanga maita mbulo binaka ser tala bangor mengene no michiko ni kina isalia maita beuni o serra jojina bina bole una sema chiko maita beuni ena hanu mbulo ke bichi ena lomani lorry minibus ke na taxi sena basi o sema chiko sara chiko na no telefoni ena VTFM Facebook live serengo men nonta kedene kabini kuah. Nimbula beda kana maramatina, en loma ni nonta be val ni kur kita sara.
Mbulo naka lipe wanimbuli. Sar baka may Gisban, may Nisulandi, na kabinakan ko, sabang bulo to ani. Na ve o marmala bulo may Nisulandi, lipe wanimbuli. Bulo naka peni tukuda. Na itala no ni sota mosi vonga ni ndala ni doki sa voi tini ka tolo miniti me lima na kaloko ni uti ngai vidan itu tu ni bibulengo ana ngai ba kurita lene na nomu ni na nomi ana serene oti ni wasi. Ve baka sala takito ngani ve kemuni nanda waka ulori ningaro no toka na sivichi o ne didi kina na kabini kuwa ambala te su sara chiko no ndo vengon sala ndre talanga no ndo verai ena lo maningon sala na tombi ni uda bango sanu ta kini ndana ngangaroni ena no ndan reba chiko na kabendai.
Pinagkaba ko rin na naman ninanumyan na sera na kami ko na yung wati-wati ni wasa-wasa na pinanumyan na sera na VTFM sur ng Belo. And vito ko ni Manaka na Total Energy Service Station official energy partner of the Fijian Rua. Mula Manaka si Atamani. Mula Mike ang nga endalay na sese na dokay ka man na itasiri. Mga nanumyan manda na serang gori o walo siyo turang akulan na watsingu. Matanggali ng buremadi nunggu koro ni basu na mata pubale na mata na vutu. E onvea mbau teilebu. Na tamango nga senga tamani binawali usara binawali lipe wani mbuli binawali na sama chumai na ekabni ko peni tukuda ni andra bina katurang na ita ngo nga otonawai ului na kaseleka o vunimbola o mongiti ni orangenya na taini wasandam damu keto usama chugeni kina na ekabni ko nimbula bina katurang na ita binawali usara na pengkarabiti ko mana tokola weloma ke buru-buru tangila langande kere ser chugani ngoyo onoi lau mbula bina kaseli na velomani wakanu ni bina kachumai bina wale bina sar chumai na VTFM Facebook Live sera di mbula bina kangai kere tukuna sera katarapang ngora menganan bikin mbu sitio mbuni otaina wata ke Monica ke nau rupe ni mbula mbula sia Mike Dilia mere mbula sia Mike ngonga Navere Heights mai na partai sibuni mai sabu-sabu sulu eti di rumi mbula sia sabu-sabu ngonga matalangere mangana na juga kena begitu na beti nani ni uti tikang kona sasamaki raunongon Filipe ke eroni ngonga o tinai eroni setare kinambutu mai ke vena na juga mana serang gore mai kandabu kena be waisake kalau ni valu wai wendilo muru dola pena naita sara chikuningo en mai naulu en HQ office bana ni bina juga ni en ka bina ngani konen do magatu nang garab ni taben rebani lori rebani minibus driver ni taxi seran driver ni bus ni be usu chukene kabini ko ningang karon chuko si chuko nonto be ngon sala ndren retal chuko nonto be rai nan driver lo man ngon sala na buguni tombi ni uda saba ka be la roi me be ono non darombulo e vale sambala temba kana itutu ko sala ki taura na bono ni taka taka ono no mni sala sumai vale mo de derbiao